te whānau, nau mai haere mai ki tō mātou. Kaupapa hau, ko Tua Wānanga ki o rākei. Welcome to our new kaupapa, Tua Wānanga, right here in Ōrākei. Or as we like to call it, T. W. O. A cup of tea, Mai? Ai, tēnā koe. Tēnā, whakamarama mai. Ka tēnei mea te Tua Wānanga. Well, ka ata wānanga tia e tātou, ngā kauwahike mai, tumi whenua, ngā tāua. Whakapapa? Ai, engari kāro atu tātou ki ngā ture o te āme te o, re ngā hangu, whakakahoretanga. Wow, reo? Ai, engari kāko ki mātou, i ngā waiata, pēnei, papaki mai. Wow, waiata? Ai, tika tau hai. So, whakapapa? Waiata? Reo? Wow! We're delivering this kaupapa through Zoom, Facebook, and even Kahoot. We're encouraging all our tertiary whānanga to join this kaupapa, to not only learn more about yourselves, but also the iwi. Koha mai, koha atu. Hey, you there? Welcome to our new kaupapa called Tua Wānanga, right here in Ōrākei. What here? Right here. Are you ready? W!